Jer Bog je stvorio svakoga od nas i Bog je svakome od nas ugradio čežnju za čime? Da mu se vratimo. Da zapravo na kraju svoga života dođemo u taj raj, u to kraljestvo nebesko. I to je moja čežnja. I moja čežnja je da moj život bude prožet time, ne da imam kuća, stanova, prijatelja, nemam pojma što. Nego moj život prožet time da ja čeznem da dođem u to nebo koje me oslobađa, koje me pokazuje Oca nebeskoga, koji čezne za menom. I onda kad se spoje te dvije čežnje, onda zaista ono što Isus kaže, pogleda ga i zavoli, onda zapravo ta ljubav se stvara i ta ljubav oslobađa, ta ljubav čisti, ta ljubav nas uništava u nama naše grijehe, naše slabosti i nadilazi naše grešno stanje koje zapravo u Isusovoj smrti i uskrsnuću zadobije svoju puninu spasenja da nas direktno pošalje u nebo. Mi ne živimo u ovome svijetu da bi završili u čistilištu. Mi ne živimo u ovome svijetu da bi se zadovoljavali sa malo. Isus na to računa, ona želi odmah direktno odvesti u raj. Ne po našoj oholosti, ne po našim uspjesima, nego po njegovoj milosti i ljubavi koju ima za svakoga od nas. I zato Isus reagira tako kako reagira. On kaže zavoli ga. Isus te večeras zavolio, susreo i želite dovesti u nebo. I to je njegova čežnja koju ima za svakoga od nas.